Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Daitor Muniram Langni Auditorium Holalong Traditional Village Development Committee TVDC Karbi Anglong Autonomous Council Pen TVDC Chairman Appointment Letter Allo Kironpo Jakhong Puni Pai Inkoreke Tomarni Daitor Muniram Langni Auditorium Holalong Dua Barguri VDC Chairman Sarkoirong Parpen Pater Piponsi TVDC Chairman R Puki Pipon Atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council Pen Kapitik Pontang Appointment Letter Allo Kironpo Labangso Amayalong Aluhi Amana Pengpen Kachetong Dun Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Togbi Lapen Dua Barguri Constituency Along Long Inkoirapo RPS Do Lapen La Long Inkoirapo RPS Pen TVDC Chairman Arpu Bang Inkoi Apan Ingwai Pondo La Kangwai Pontang Atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Togbi Pena Jopsi TVDC Chairman Kehok Alo Ron Pondo Labangso TVDC Chairman Arpu Kehok Alo Kiron Pon Amayalong Ke Ongdung BJP Party Klembang Phu Klembang Phiatung Chetong Dun Si Mesen Pen May Pichutpo Dua Barguri Pen Edwardson Ko Report Karbi Anglong News Channel Tungke ruling along si tungke dudunai ruling to atome ke jate si tungke dudunai kali puluh tu development bange sunche non TVDC chairman pidat isame जो से chairman bange si ruling along dudu te puluh tu itu lagi gilong kom som bulote hadak to na fan ge chogi hai sudah ini council fan mas se long lo kan ge 58% la so PC 80% non ke 10% gang lebih council along gitu ah kita tapi haladak kadiling kacing gizi kan nunggan tek matik ti ma political la support ilikumen tekni si edi puloli punte lada bange itu ke kom ke tuipo pasaloi sida me implement ba akam di pichu no khama katikuk duko nilitum ke la mga independent body nilitum athima nonsi BJP सरकार चोटा ngophi akapira सरकार बोलते Kasini tunggu ruling lawan si abi betul rong sing curi bang ke abi tadi. Salam sini. Appointment ke kado ke bang Farouk sila chairman hisab bang ke bang koil. Asema governor bang ke approve bang ke tunggu bauri ke long koil TVDC. Kado ye thong ke price si an pilo bisita me approve ke la long koil si. Menge rong nerkep rong surkepan duko atima inko elong sida do ini do mata bangge government na nom sote ya bangge bang Farouk Hopen bang Krip ho ansi TVDC le apan CWDC bangge bang Farouk bang Krip Hopen apu tuni hajan dai dengan pakom selo apu vision bangge tingsi bang email sitame bang soteng ke ating belum te lalong ko TVDC long bangke sijang ati da masih isi TVDC long rong nerkep rong sirkepan palu nang ko lapen population bangke 2000 above se in budam lo berate ne lichuruk pigi atima bang soprang ge kongres ta sarkar dolo ELTC da dolo akap to na sarkar dolo osa me kar bila khai pan bangke panuku besno thelo Ati non bangge TVDC bangge la non bisari bo masor kartun tak puram lo pulote BJP sarkar alang tum ke mata thi lapen ke pan ke mata jone ye tum tim Karbi Anglong alida Dr. Tuliram Ronghang alang li sepa bu constitutive pen alang li long break nai bu ke mata pen palong lo bang solong kachirabdun kethi o bange sirongdong ben kasirong pen Kacirabdun bangge dua baguri IMC kai Richard Togbi lo ang li claim kasi wrong mana jo ini si ili tu ma homosti bang si kado we long impora trok MSC homosti mo bali tu melo ke ching si so di ching ya bangge non la concession do bam lang tuma CM atom MLA tuma jo non season do bam lang po sila so season jo dal pen lu pulo tang te ko ni tu panang hang ko thai
itu cincinya teng bangke exactly sini melang itu pasti pancing ni mah bangke kami atangka nang litang langsung aja kau nak kau dah bang jalan mau militum lang nam lo joki pen sini dam ni pulon te blok long situ ya kiam bom hem suki kim lang geteng tuar ke soy agak tu lebih Sitame non TVDC atau bangke 6 schedule power 6 schedule ron teng pen bang pulong te la rong sukim bicara kinasok malanghi dah matuar pen cinglok Riti dah matuar pen cinglok pisi Kiamima, laki rong asarati ku belum si separai po, ada separai datang sila bangsa ku pujar bangke, example boleh, asupi kasi kaya po. TVC dulu, traditional village code, la bangke ni dum indeng etam do, aprang si fast code ke lagi TVC lo rong lo, lagi legbuk kasi paklam, lo ladak ke la anaron kisue, muzami ladak si pesi minitan ngam ke enai, mani ke borjatat, mani chong Wu Chonghu, lahai pen alam bisa bangke lagi rong alu si sepak lampo. Lapen nat hijat pulo lipu gela subordinate ko dulu lagi itu melongke itu mahawara bangke lagi cinta orang aku lo. Unjong alam si pasu chat ko bisa bangke. Lapen ge athar bangke itu ke traditional pilopuji customary law dulu. Customary code dulu. Council si cetam. Ada bangke aron ada ke jail ke dengan dulu. Punishment dipilih dulu. Kaso buta kan lining tu lo. Ati ke long bag ni ke claim ke dam ro katun si long ni bolo. Mo la long le det ku pia ti bang ni to chini ati ma la mangge bang a linga solution se tame ruling bun CPG soka ruling soka bun CPG solution ge asi hala da ko bini ke si to nonde du ko kutan di sini me sitame an mangen li bang pulo TVDC kemal Bainong ke nilik agilong bela. Muti aski masinang li po posila dake rong sartum ati kubulong chip jirai ling mate. Ye bainong chuanai kusita lage dakte si chuan bola kuma hiri pasi. Council pe lage extra kitik piga ne gran ni da so pita mani rong sartum si political party do CMM tan ing thak kote lage pita ta extra pen sita Nili dia dong nanti. Ni kali dak bang kau itu, mesti hala bangan itu mangke dua baguri, hoi bangan itu nirap situ hai. Nirap hawa hoi bangan itu mangke, bila ni dia aku sundang lo, aku isi aku mesti dulu hawa ramai begitu. Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me